Эми ошондой эле жана хутба окулунат го. Никеде. Бул дагы сүннөт. Важип эмес. Хутба сүннөт. Хутба боюнча азыр өзү хитба, бизде хутба деп айтылып калды. Хутбанын ар кандай түрлөрү бар. Атайын бир хутба жок. Белгилүү. Шуну гана окуса болот, башкасы болбойт деген. Ар кандай нерселер бар. Кээбикler айтат да, биз өткөндө бир аксакал айтат да, биздин мезгилибизде молдеке башкача окуйт эле, азыркылар башкача окуп калды, ушу билишпейт окшойт. Эми ар кандай? Ар кандай бар. Эң жакшысы алхамдулиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфирух ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин саййиати амалина ман яхдиллаху фала мудилля лах ва ман юдлил фала хадия лах деп салават айтасыңар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Анан Аллах Тааланын Кур'ан: "Я айюхан насу тaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha la'allakum tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba." Andan keyin: "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Annaika ya eyyuhellezine amanu ittaqullaha ve qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Muna uşunu boldu, hutbası boldu. En jakşı hutba uşul deydi. Sebebi hadislerde gelgen var. Biroq andan başqa dile hutbalar var, ошол менен durus bolot. Эки нерсени айттык. Никеде хутба болбосо деле, окулбаса деле, махыр айтылмаса деле, бизде эмне? Дурус.